Eshundo n'endwara erikuteganisa abantu omu Uganda n'okirabe kirungu bingi tibakora kuzetegereza. Busingye Joseline w'emyaka 42 y'obukuru ahikire aha kitebe kya TV West omu Ruboma okworeka obusaasi obwaine. Ogu nagira ngu omu kwezi kwa mushanju omu mwaka gw'2016 nibwo enshundo zitandika kumutegana. Nakwatibwa enshundo zakibuno takushoboza. Naza mu irwara bararifaro banshemeza. Kubanshemize nabura obuyambi keya tunafuna mbaze najifuna obwire bwagenzire kana no kushemezebwa ko kubaza kushemeza omwirwaro tunamara y'obwire burimwa kamara y'ikiro kimwe mukasheshe nasibuza nargaye na bakebwa yo kotoni omugunda atukunaje kunabeneza kushohoza kurema. Ubwo hati Joseline yasi emyaka mushanju arikuteganisa obwire obu kandi nagira ngu akira kuremwa kukora emirimo ye y'okwebisaho ahabw'okuba kuruga omu mwaka gw'2019 akacweka omugongo. Nagenda ngire kwogeza omuntu kuninamire munonga omugongo gwagira ki gwakutukire naza hirwaro bampereza obubazi nkatubanteka x-ray. Ogu nagira ngu bwanyuma y'okutahira omushaho kongera kumukyebera hamwe n'okumanya endwara eriyo nemuteganisa, omushaho amugizire ngu amagufa ge g'omubiri n'amanafu nuko omushaho kumushaba kumara amezi 3 atiine ekyarikukora ubwo arikumera emibazi kandi taine sente. Omushaho bangambire ngu nfune bed rest emyezi nk'2-3 ntiine eki ndikukora kandi ninye mushaija ninye mukazi nitenga ebyokurya nitenga ebyokureeberera omuka munju bampandikire nebahazirwa embazi bampireho niyo kinjyana mukireba endijo niyo niyitenga kugura ati niyitenga obuyambi bwanyu. Ubwo hati Joseline nayenda oriyo namureba ha TV West kumuhwera akatunga akasente ko kugura emibazi kurabira aha simu egi eya noti 75 noti 99 4699 noti 75 noti 99 4699 eri omu mazina ga Busingye Joseline. Gashoka Christopher himself.